انستوتیا روشلاتا ناوین لواشنطن سه شارزان روشا سیاسیا کردان لإيران میوان کرن جبو بحث کرنا سه توران کارتی کرنا بزاوا کسکیا رکابرا ایرانی لسر کومل نژادین وکا کردا پاش روژا ایرانی به برچاف کرنا فر نژادیه بلی توری اکی یه خانم کارول فرن هوبر بو کرد بحثك بو لسر الريبري كرد عبد الرحمن قاسم لو خانم كارول لفاندو ماهيا كتيبك لسر جيانو كسايتيا قاسم لو وشان دي بنافي دل سوزيو مرنا رحماني كرد خونا كردستاني ويقوت قاسم لو دزاني قالي وي دولتك سر بخوا دخوازا بلي وي بخوا چار سريا راز دبين ريالستيك دخواست. That is why he accepted a realistic plan. جبر هندی وی نقشه که راستبین هل بجارد که اتونومی دناف ایران که دموکرات ده سرخابون چهار سریا داویه بلی وی به چهار سریا که نراستبین دزانی او قایل دبو بو چهار سریا فدرالی اگر کمانین دنین ایران ویابان بلی وی کمترین داخواست دکر اتونومی. نوینری پارتیا دموکراتا کردستان ایرانی لامریکا شریف بهروز دوی باوری دبو اگر رژیم ایرانی سرکفتی بعد تفسر کرنا رکابریه دا بله بزاف گوهرین رژیم زندیه لی نها او بزاف نسرکتیه چونکو نشیایا پشتوانیا کمال نژادی لدورا خواه کن بکتن او بزوتنوی که لعراده بنی بزوتنوی سوزا بوشیوی که بتوانیت سرکوتوی بدست بینیه نیتوانی و داخواز و داواکارەکانی نەتەوەکانی بندستی ئێران لەخۆ بگرێ و ئەو لەخۆ نەگرتنی داخواز و داواکانی نەتەوەکان ئێران بۆتە هۆی وەکە خەڵکی سەر بە نەتەوەکان لە نێویشیاندا کورد تێکەڵاوی ئەو بزوتنەیە نەبن و بەو شێوەیە کە پێویستە یارمەتی نەکەن. ئیدریس ئەحمەدی لێڤە کۆلی میوان لە زانکۆیا جۆرج تاون لە واشنگتن هەوڵدا بەرسەڤا وێ پرسیاری بدەتن که اگر فرنژادی لإیرانی گفته لسر ایکتیا عرض ایرانی یانجی بسانهی کرنا گشه کرنا دیموکراسیت که هیجایه به باوریاوی که شیا مزن اوه کوملن رکابرین رژیمی جی وکا رژیمی بری خوددن مافی کوملن کیمانی نژادی وکا هولین جدابونی. لراستی دا اما افسانه که و اما افسانه بکار دا بدرید بو اوی که شرعیت با او ظلم و زوره بدرید که دوش با کەمەنەتەوەکان لە ئێراندا ئیمڕۆ وجودی هەیە لەلایەکەوە هێزە کوردیەکان لەوانە بۆ نمونە خوازیاری پێکێنانی سیستێمێکی فێدراڵن لەلایەکی دیکەشەوە بواری ژێوپۆلیتیکی ناوچەکە ئیجازە بەوە نادا کە دەوڵەتێکی کوردی دروست ببێ لە ئێران یا کورد جودا ببێتەوە و ئەمەش بێگومان وای کردووە کە ئەمریکیەکان و ئەوروپیەکان بڕێک نیگەران بن لەوەی کە پشتیوانی کورد بکەن چونکە پیان خۆش نییە کە پشتیوانیەکەیان وا تەفسیر بکرێ کەەوە پشتیوانیە لە حرەکەتێکە جودای خوازی دەوێت. سەبارەت نەپشکداریە کۆمەڵی نژادی دی بزاوا کەسکدا ئەدریس ئەحمەدی گوت فارسا بخوا گومان هەیە هەمبەری بزاوا کەسک ئەرێ وێ دەوێت ڕژێمێ بگوهڕتن یان ئەحمەدی نژاد ji serokatiye derbixtin. Why join a movement? Why sacrifice your life when you don't know what the objectives are? ئەدریس ئەحمەدی دەشتن ji berçî wê bikevin bizavekî xwe jê re bikin qurban eger nizanin armanca wê çi ye. Li berçavê xwe deyne Ehmedî Nijad hatiye derêxistin û Musewî serokê Îranî ye. Ew ê çi guherînê bike di nav Îraniyan de û li ser asê civaka lêfneteweyî. Dr. İdris Ehmedî wesa bawriya xwe diyar kir ku hikûmeta Serok Obame jî ji nêzik berê xwe didete bizava keska rikaberiya Îranê piştî helbijartinê serokatiyê par li meha şeş xizîranê belê gelek bi ciddî wernegirtiye ne ji ber hindiye kêmaniyên nijadî têda pişikdar nebûne yan qurbanî jê re nedane belkû ji ber hindiye armanca wê ne eşkere ye. Xanim Karol dosta Kurdan û nêzîkî Qasim Lo çend caran gotinên Qasim Lo vedgêran û baweryawî bi demokrasiyetê bi mafê gelan û bi federalîzmê ji bo Kurdan dî Îranê de İdris Ehmedî û Şerîf Behroz wan jî aynî bawerî hebû ku piştî 30 salan ji gotinên Qasim Lo federalîzm çareseriya ji bo gelên Îranê. Dexîlê şemo Enstitûya Rojhilata Navîn, Washington.